Your investment, your future. Lesedi FM. Ke moleng. Mmedi dulante metsotso e 10 ka mora hora ya 10 re kena hantle mokgahlelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle re kena ka Eternal Glory Worship Praise Medley re he ntle le senyana go ke hle ke fetele ka mona ka phahameng engie ke merapelo itlhabolle re teng khotso tools Khotso Neiza. lebitso la Jesu le bo mme le bontate ha ba dumele kaofela ngwaneso ha re theoeng le tsona Re lebohahle wena Manneileng Letuka momamedi wa tshebeletso ya Lesedi ke a dumedisa ntumelle ke re ka thaba ha ba itse ho nna a rieng ka tlung ya Jehova maoto a rona a eme dikgorong tsa hao Jerusalema re ka kerekeng ya Engie ka motsotso re le tshebeletso ya Lesedi ka lenaneo la itlhabolle re le matsatsing a Lent Momamedi tshebeletso ya Lesedi e tlile ka merapelo ka hare ho kereke ena ya Dutch Reformed Church in Africa Phahameng Bloemfontein tlasa boetapele ba ntate moruti Motantshe Samuel Magele ire ke tla kenke motsotso ona hona le sehlopha wena momamedi wa tshebeletso ya Lesedi hlopha sena se theowa ka mona ka Welcome sibitswa amakholwa ke sehlopha sa madodana ba re thuli re a theoha re tlo ba le lona re tle re etse hore mosebetsi ona e tle ibe e ska ba mosebetsi fela e tle be mosebetsi o tla dula o hopola amakholwa bana be sepele ke bitsa mme Mamoruti Magele hore bulela mosebetsi ka thapelo le ho amohela bohle ba leng teng kwano amakholwa sefila
moruti Magele sebaka sena ho amohela bohle ba leng teng ka kwano le momamedi ya mametseng a le lapeng a be a re bulela mosebetsi ka thapelo. Mme wa ka sebaka ke sa hao. tshebeletso ya molelwa kereke Africa Phaneng kereke e tshebetsong empa e sa etse kgwebo. Bomme le bontate ba tlileng kwano, bomme ba o tiisetsa thapelong, bamamedi ka ntle ba mametseng lesedi motsotsong wa hona jwale. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng, Modimo o le ruise molemo o sa feleng. Re a rapela Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o hananelang, Modimo wa rona ka baka la morena rona Jesu Kriste, nakong ya lente Mesia mabapi wa maphelo a rona Kriste ka sebelebele. Ke bana bomme Modimo ba teng le ba ka ntle ba mametseng, lentswe la hao Modimo wa ka le tlatlang ka bomme le bontate Modimo ba utlwileng lentswe le tswang feleng, lokisang mmila ya ka lehleke ditsela tsa morena matsatsing ana a lente morena Jesu. Modimo o lokile o mosa o mohau lerato le refu, ke bomme le bontate Modimo wa ka ya lokileng. Re tla fela Modimo ya senang tshobotsi, Modimo e leng hore ntate a lokileng ha o shebe le tshobotsi ya batho ntate. Le wena Modimo ha re o tsebe, ha re so bone tshobotsi ya hao. Matsatsing ana a 40 re ikgopotsa fela hore le morena Jesu o kile a ba lefelleng, ya ba bona le yena Modimo ka matsatsi a 40. Matsatsing ana a 40 Modimo ya lokileng ya mosa ya mohau le moshe o kile a ba ka hodima thaba ya Sinai. Modimo a ba kopana sefahleo le sefahleo le wena, a bona sehlahla se tjha Modimo se tuka ntate ya lokileng, ya ba ka re hore ho yena rola hobane nqalo yena ya halalela. Modimo ya nang le matla wohle, re tlo rola tsa lefatshe lena tse re tjhantietseng, re tlo rola Modimo wa ka lokileng, re tlo apara botjha matsatsing ana a 40. Re tshwana le Noe e kileng wa molaela ka matsatsi a 40 ho phutha tsohle o kena le tsona ka hare ho areka. Modimo ya lokileng le rona re re o tlo re phuthe matsatsing ana a 40, re kene ka hare ho areka, sefefo se be se fete. Modimo a nang le matla wohle, ha re fihla ka nqane ka hara matsatsi ana 40 o re etse bo Naomi ba batjha. Modimo Naomi ha hlobola ko ba kgale, o re le tle le ske la hlola le mpitsa Naomi, le tle le mpitse Mara hobaneng ke tswile ho tsa lefatshe ke kene ho tsa moya. Re etse hantle mookamedi ya renang ya tsebang tseo di hlokang, o Modimo ntate, o Modimo mora, o Modimo moya o halanelang, o ntate wa rona o modisa wa ya molemo. Re a o leboha monghadi Mesia, kena le rona ntate ya lokileng, o tlo nke taolo hodima tsohle tse re tsang ho di etsa ka hare ho mosebetsi ona wa kajeno. Re a kgutsa jwale ntate mabitsong a 3 a tla bokwa le ho rokwa ka ho sa feleng, lebitso la ntate mora le moya o halanelang. Amen. Lengolo la bobedi baratuwa re fumana bukeng ya Mareka kgaolo ya 12 ho tloha ka temana ya 41 ho ya temaneng ya 44. Kabelo ya mosadi wa mohlolohadi. Jesu o ne a dutse malebana le polokelo ya letlotlo.
a tadimile ka moo batho ba nokelang ditjhelete ka teng polokelong ya letlotlo. Barui ba bangata ba ne ba nokela tse ngata. Yaba ho tla mosadi wa mohlolohadi ya fumanehileng a nokela tjheletana tse 2 tse bang faretine. Jesu a bitsa barutuwa ba hae a re ho bona, ka nnete ke re ho lona, mohlolohadi enwa ya fumanehileng o noketse ho fetisa bohle ba noketseng polokelong ya letlotlo, hobane bohle ba noketse ba nkile ho tlallweng ha bona, empa enwa o noketse a nkile bofumanehing ba hae. O noketse hohle ho a neng a na le hona, hohle ho a neng a phela ka hona. Pelo le moya botho kaofela ke honela tsona ke baratuwa le metswalle, hoseng hwa letsatsi, nako ya dumela, re nakong ya lente baratuwa ba ntlo ya kgotso, re utlwa ditaba tsa Ntate Modimo di bua le nna le wena. Morena Jesu o tletse ka matla a moya o halalelang, o nkelwa le hwata teng baratuwa le metswalle. Empa ha re utlwa ditaba tsa mosadi wa mohlolohadi hoseng hwa letsatsi, mosadi ya tlo abela lentswe ha le bua hantle le re Jesu o na eme malebana le monyako, a tadimile e mong le e mong ya nokelang, a utlwisisa ba bona hore banna le basadi ba teng ba ntseng ba nokela, empa ha ba le mosadi ena wa mohlolohadi ya hlophehileng, o tla ka tsohle tseo a nang le tsona, o nokela ditjheletana tse 2 ka hare ho polokelo. Ha ba barui ba nang le tsohle ba ntse ba nokela, ebile ke utlwisisa hore nakong eo ha o no le mofutsana o tshwana le mohlolohadi ena, e ne tla re ha o qeta o nokela ditjhelete tsena tse 2 ebe ba tla bua ka wena. Empa Jesu o bitsa barutuwa ba hae, o re mosadi ena wa mohlolohadi o noketse ho feta bohle ba noketseng ka hare ho polokelo.
hoseng wa letsatsi mofumanehi enwa o ntsha tsohle tsa wa phelang ka tsona, o ntsha kabelo ya hae baratuwa le metswalle. Nakong ena ya lente re dutse sebakeng sena, re le pelo e le nngwe, re le moya o le mong, re nokela eng hoseng wa letsatsi. Mosadi wa mohlolohadi a ntsha tsohle tseo a nang le tsona, baratuwa le metswalle. Ya ba kabelo ya hae baratuwa le metswalle, ka baka hopola Morena Jesu ha maretha a tla ho yena. Morena ha o buile Maria hobane nyana ha nthusi. Morena Jesu ha mo araba o re maretha o itlhophela eng ka tse ngata. Ha o hlokomele hore Maria o entse kgetho ya kabelo e ntle e kekeng ya nkuwa ho yena. E ka ba rona ba re dutseng mona, kabelo ya rona ke efe nakong ena ya lente? Baratuwa le metswalle, re le bomme ba thapelo, re hloka ho dula mantong a Jesu ho ntsha kabelo ya rona mmele, pelo le moya, botho kaofela ke di nehela yena. Re le bomme ba merapelo, re hloka ho dula mangweleng a Jesu, re tshwane le bomme Dorcas ba nang le mohau ba hauhela batho. Re be bomme ba ho rapela, ba nnete ba sebele, ba tetseng tsa lefatshe, ba re ke hlobohane le tsona. Re be bomme ba merapelo ya nnete ba tiseditseng thapelong. Bomme Dorcas ba hopolwa mehla ba hlokahetseng hobane kabelo ya bona ile ba kabelo ya mohau, ba nahana mafumahadi, mafutsana le dikgutsana. Nakong ya lente baratuwa re lokela eng ha Morena Jesu a re tadimile? Hobane o shebile dipelo tsa rona hore na re tlo nokela e le ka nnete kapa re tlo shine fela hobane lesedi le tlile mona. Ke nako le hora baratuwa hore tsa ka dipelong tsa rona re tlo di ntsha, e be kabelo ya rona, re tlo sebeletsa Morena Jesu, re tlo ntsha tsohle nakong ena ya lente. Ke nako ya boitekolo botjha, re be ba hlatsuweng ka madi a Jesu, re be dipupuwa tse ntjha. Baratuwa le metswalle, ha ke re nako ya lente ke nako o diabolosi baratuwa le metswalle a purumang jwalo ka tau e batlang ho monka. Wa re tlosa re le bomme ba merapelo, ha re lo hanang re tile ka tumelo. Mme no noketse a na le tumelo ya hore sena se ke se ntshang, ke se ntsha ka tumelo. Ke a tseba Morena Jesu o tlo nketsetsa ka mohlomong o na tla ka ditsietsi tsa hae tsohle tse neng di sa bonwe ke mahlo a nama, empa Morena Jesu a bona pelo ya hae hore mosadi yena o tlo ntsha tsohle tsa nang le tsona ka tumelo. A dumela hore Morena Jesu o tlo mo etsetsa ka mosale ka lere kwa Kriste Morena. Amen.
ke yena ya tla busang maemong ao. Jesu o nkuwa ke moya o halalelang o mmeha lefelleng. Ha ipeha. Manyeloi a lehodimo a dula a mo sebeletsa ka nako ya teko. Re nakong ya teko batswadi ba ka. Re a lekwa. Empa ska lebala. Ya re tshepiseng wa tshepahala. O itse ke tla ba le lona ka dinako tsohle. Nkeke ka le tlohella, nkeke ka le siya. Ke modimo wa ditshepiso tse tshepahalang. O na le Jesu ka ona motsotso wa diteko. O romela manyeloi a hae hore a mo sebeletse. Ha Satane a mo leka. Joba ka letsatsi le leng yena modimo wa dumela hore Satane a mo leke. Ha ntse a mo leka motho ya nang le tshepo le tumelo o re nna ke a tseba hore wa ka molaodi wa phela eo ke tla mmonang ka mahlo e seng a mang. Ho nne mosadi wa hae roha ka modimo o re nkampe ka roka letsatsi la ka la tswalo. Batswadi ba ka ba ratehang re a lekwa. Ha re dumeleng ho lekwa bomme. Ha re dumeleng ho lekwa hobaneng ya kileng a lekwa ke Jesu. Mme rona re tsamaya menyabutsotsong ya hae. Ha re lekwa, ha re dumela hore Jesu ya kileng a lekwa o tla re ntsha melekong. Hobane ka mehla le matsatsi ha re rapela re re o re ntsha melekong. O se ke wa re isa melekong. Hoseng ha letsatsi bana beso ha re boneng hore ha re lekwa re dumele. Ha ba tsheha ka wena dumela hobane ya tla o tsheisang o teng ka letsatsi le leng. Ha nyenyefatswa dumela hobane o teng mophahamisi wa rona. Re na le modimo ya tshepahalang ya leng teng ka dinako tsohle ya nang le rona ya sa dumeleng empa ba tla ho dumela hore ho tla ho roriswe matla a hae. Tsohle tseo re tsamayang ka hara tsona mamina e re tsamayang ka ona modimo o na le rona. Mahlokong e re leng ho ona ditsietsing tse re leng ho tsona o teng o tsamaya le rona. O re tshepisitse a re ke tla kena le lona metsing a belang. A re ke tla tshela le lona dinokeng ha le na ho kgangwa. A re ha le tjheswa ke mello ke tla be ke le teng. Ha le na ho tjhabila le na kgaoha. Ha le na ho tlaboha le ka motsotso o le mong. Modimo wa tshepahala batswadi ba ka. Re nakong ya diteko. Re nakong ya diteko batswadi ba ka. O a lekwa motho. O re ka tsatsi le leng Josefa yena ha a lekwa ke mosadi wa Faro. A lekwa ke mosadi wa Faro hobane re tsamaya ditekong. Hobane modimo wa dumela. Hobane o na le morero ka yena ka Josefa enwa. Wa dumela hore Josefa a lekwe. The story was not true, but the evidence was true. Ine se nnete ntho ene etsahala ka Josefa. Empa bopaki bona bonahala e le nnete. Re tsamaya mo batho le batho ba re lekang ka mekgwa e mengata. Ba bang ba re tlameletsa ka dintho tse re sa di tsebeng, tseo re sa di etsang. Empa ho bonahale bopaki e ka reng ke nnete. Ho seng ha letsatsi dumela ho lekwa. Hobane dumela ho diwa hobane ya kileng a wa a tsoha o tla o emisa le wena ka Kriste morena. Amen.
o mohau wa modimo ke kwetsa eka ba fe molomo letsatsi bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi ra kopana le ditaba tse buang fela mantswe a makgutshwanyane lengolong la pele le bua ka teko ya morena Jesu bomme le bontate ba ena le dikgaitsedi re matsatsing a lente mo re tsamayang re di apere mo re tsamayang re di pepile ho senga letsatsi ra kopana le taba ya Satane a tlo le ka mora motho a kere le nna le wena mo re tsamayang teng bosiu le moetshare re tsamaya le tsona ha ke bua ka lengolo lena la mareka kapa mareka ha bua le nna le wena o senga letsatsi a re Satane o na tsamaya bosiu le motsheare a le lehlakoreng la Jesu a shebile dintho tsotlhe tsa di etsang ha fodisa ba kulang a tsosa ba shweleng a fodisa batho a tutubulla difofu empa ba tabela ka lelong la matsatsi a lo moleka o senga letsatsi ke bua le bomme ba tshwara thipa ka bohaleng ho senga letsatsi matsatsing a lente ha re tsamayeng jwale ka Jesu yena tsamaya bosiu le motsheare a bua ka mangwele a rapela matsatsi hana jwale ho hlokala thapelo ya ba Satane wa temela mora modimo a re ha o le mora modimo ha o fetole majana bohobe o tlo je ke hobane Jesu o na tsielehile ka matsatsi a 40 a dutse felleng a phela le dibatana a lapile ya Satane wa monyonyobela wa mo atamela ha o le mora modimo ha o fetole majana bohobe keng o tlo je morena Jesu mo araba ka mantswe a makgutshwanyane fela o keke wa phela ka bohobe empa le ka lentswe la modimo o tlo ba le bophelo bonang Satane ha sana no qetile ka Jesu o mo tshepisa dintho tsa lefatshe o bitsa thabeng e telele o ile o moleka a re ha o le mora modimo e tiele fatshe manyolo tsa o kgakeletse ka matsoho Jesu o re ho yena ha o tsebe Satane hore ha ile nna ha ke wela fatshe ke lo khumama ka mangwele ke tomo ke lo nka matlateng Satane o na lebetse hore Jesu a ka wela fatshe ke mo nka matlateng ho senga letsatsi bomme le bontate ha ke kena lengolong la bobedi le bua fela ka mosadi wa mohlolohadi mosadi yana sena letho mosadi yana ihlophere e ka re ke a mmona ha totoba a nanabela tempeleng a yo nokela difaridine tsa itse pedi fela mahlo ohle a na le hodimo wa hae hobane ho thole mohlokaladi o na le mongolo ka mokokotlong o na le mongolo ka sefubeng ba teng ba ntse ba o ngola ba re ke mokopakopa bona ha fihla ka re o tempele wa dinokela ba re Jesu na dutse malebana le lemati ho senga letsatsi bomme le bontate ha re tsamayeng re lo tshwana le mosadi ena ya ile ba le sebete a se ke a keya ho bona na tshwere difaridine tse pedi ho bona nako yana jwale ho di difaridine tsene ke sente ho bulela gona tshwere 2 sente empa ba le sebete tsona e mahara ba ruihadi ba tshwere diketsekete ka bona ona na le tumelo fela hore ka faridine ena ya ka mo di mutlang kuka
bomme re lo rapelang modimo tsebo rutlwa ha ke gopola hantle ha o bua ka mosai ba re ka letsatsi le leng ho rona le leqheku le leng le sebetsang le batjha la dula ka rontlwa lone ya ba monga mosebetsi o roma monga hae a re tsamaya o la ntjheba leqheku le kae ha fihla a fumana mosadi ena dutse a re monga ka o emetse wena o dutse o na eme ka manto ha le ka sheba boemo ba ntlo ya leqheku lena e le ntlo e maranta le ditulo tsa teng di sena maemo a matla ya ba supervisor ha ba dula fatshe o ema ka manto o bua le nkgono eme ka manto nkgono a re dula fatshe hobane ke besitse mollo mofisi o tla o fahla ya ba wa tamela wa dula nkgono wa mmotsa na mosi wa o fahla o re nkgono ke a o bona a re ha o le motho o lo dula fatshe o ikokobetse mosi o ke ka o fitlhella hobane o eme ka manto mosi o tlo o fahla bomme ba thapelo ha re tsamaye re lo ikokobetsang re lo tsamayeng ka boikokobetso ka Kreste Morena amen. Je les vis, les eaux, les eaux. Vous, terre, leboe motsamaisi wa mosebetsi le nna hoseng wa letsatsi mme tholwana ho boloka nako ke tlo rata fela ke tle ke itsebise ka bokgutshwane ya buang le lona mona ke Thabediso ya Makwa moo ke tlo mathateng ka mantswe a makgutshwane fela ke bukeng ya Mareka wa pele ho tloha ka temana ya 12 ho ya ho ya 13 imerao bomme le bontate ke utlwile fela lentswe le reng teko matsatsing ao re phelang hona re phela nakong ya diteko ntate Jobo le yena o ile a lekwa hobane ke motho ana itshepetse modimo wa hae ka dinako tsohle bomme le bontate Paulo Silas le yena ka matsatsi le leng ha se ba tshwere ba fumana ba le tronkong manyalo ile modimo le a theoha le tlo ba lokolla ba le ba khumama ba rapela hobane bana ba itshepetse modimo yenwa ka dinako tsohle bomme le bontate ke nako hona jwale ha ba tutlwa hantle ho itswe ke nako ya lente mo go tlo kopana di challenge tse ngata tsa bophelo mme ha re di amohela ho ba re itse re amotse Jesu Kriste ke ka Kriste Morena amen. Metswalle hoseng ha letsatsi la kasheko lena ke rata ho kena lengolong la pele lengolong la Mareka mo re kopanang le Jesu a nkelwa sebakeng ke moya mo Satane a lekang Jesu a
jwale sebakeng seo re kopana le taba ke ena manyoloi a tswela a mo sebeletsa manyoloi a sebeletsa Jesu hobane le tseba hore ke nyaka ya bophelo hoseng ha letsatsi la kasheko lena mme wa ho ratela ha o ya o lebile matsatsing a lente o sebeletsa mang hoseng ha letsatsi la kasheko lena ka lengolong la bobedi re kopana le mosadi wa mohlolohadi e ka lengolo lena hoseng ha letsatsi le bua le nna mosadi wa mohlolohadi ke atamela tafole ya ntate Modimo ka tsela e jwang lengolo le hlalosa hantle le re mosadi enwa o na sena letho mosadi enwa o na tla eka o na bina sefela nka pese ka matla wena ka sebele hobane ana tseba hore mayanteng Jesu ngaka ya bophelo ha tswa sebakeng seo o ka tswa fodile Jesu a mo tadima ha kena Jesu a mo tadima ha kena eka ona apere kobo e ngotsweng tjena Jesu morata feta nkutlwela bohloko sebakeng sena se ke leng ho sona hoseng ha letsatsi bomme ba go rapela bomme ba kopanang di di-challenge tse fapafapaneng malapeng a bona jwale ke o bolelle hoseng ha letsatsi lena etsa kgetho ya hore o sebeletsa mang ka letsatsi le leng Joshua enwa ha teletse setjhaba sa Israele ba ba re dikgohlano leetong lena Joshua ha tamela setjhaba sena o re ikgetheleng eo le tla mo sebeletsa ka letsatsi ke lena ho lona bomme ha re a re shebile pasekeng le ikgethela mang le lo sebeletsa mang ka mesebetsi e jwang ka Kriste Morena amen dilo unteku la kabos letsatsi leo letle le le kileng la kgetholwa mme o rapela letsatsi le kgetheileng la labone re fumana mantswe a makatsang hoseng ha letsatsi morena Jesu o nkwa ke moya o halalelang o mmeya felleng mo a lo le kwateng motlhompene le morero wa ntate Modimo hore ho tlo iponahatse ka morena Jesu
hore re a lekwa ha fihla mo moya o mmeileng teng Satan o na le teng le yena ha Satan a le teng ke rata mantswe a mabedi fela a na le teng manyeloi a mo sebeletsa ke bua ka batho ba onothi ba ne ba le sebeletsa morena Jesu mme wa thapelo mme a rapelang re o kae maotong a Jesu re sebeletsa mang banna ba merapelo re go mamela mang manyalo ya maotong a Jesu a sebeletsa Jesu felleng ke pasekeng yena re rwalang dieta re a felleng mo morena Jesu a leng teng ha re lo hlobolang re tsebe o ya felleng ho bona ha ntse re dutse mona ha ona mesebetsi mona mesebetsi ho morena Jesu lengwalong la bobedi ho mareka di baratua mosadi ana sena letho mohlompelo o ka modimo baratua wa hore wa kulekwa ho ntshuwa dimphokerekeng o nka tsana sena tsona tse setseng o tsamaya ka tsona ho tswa morena Jesu wa mmona ke bua ka mme a itetseng ya bone go a tshwanela ke ntshe tsohle le nna ke lo hlahisa letsoho o jetse barutiwa ba hae mosadima o ntshitse ho feta batho ba ntse ba hlolang ba ntsha haholo re ntsha kae baratuwa re ntsha kae rona ka seng ha letsatsi lena re tshwantse re lo menolla diphokotho tsa rona re lo tseba ho nehela le tse re senang tsona ke a leboha
sabina sahalalelo mosolona wa mohau Amen. Hallelujah. Hey, bumamedi motle wa tshebeletso ya lesedi orra ke ya leshome le mosomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC re ballwa ditaba. Ere ke o lebohe Thuli ditaba tsena tsa hora ya leshome le mos Bathong la ikutlwa le tjhesa yang. Hey la hisa man. Yeah. I la hisa straight. Sure. Hai, eseng ke re kope horanyane engwe 1 o'clock. Hai kutla le nketsetsa z. Kutla le ke tlo le rekela tjhelete ka nnete ke tlo le rekela tjhelete. Ai man. Re tlo ya ke the last hour ne e re tlo yang ho yona. Mona ke setse ka batho ba babedi fela. And then re tla ho lona. Ke kopa le phamise matsoho. Ba batlang ho rera tla be sentse le fetela ka pele ka mona. Ra utlwana kere. Hey le batho ba itshwereng hantle ha ke utlwe cell phone. Ha ke bone mang a seba ne ke nanne camera e tla mpontsha gore e bona da. Hona le ntho e etsahala. Ai man, ke thabile so far ka nnete le ntse le etsa tsona. Le rera tsona le bina tsona. So re at the last hour ke tlo kopa hore ka 11:45. Ne? Ha re sa rera. Re etsa tsoseletso. Ya 15 minutes to 12 o'clock. E tla leadwa ke bontate bana ba madoda. Ebe le bina le le kereke kaofela. Jwale mono re a nyakaza re tla le ka pele ka mona. Ba tlowa mona jwale ba tla mona. Ba tlo etsa ntho e ba tumeng ka yona. 11:45 ha re sa rera re a tsoselletsa. Re utlwana kere bathong re a pasekeng. Ho tshwantse moya e be wa paseka kere. Jwale he e tla ba jwalo re tlo rera ka mora advert ya 20 to 12 ha re sa rera. Ke tsoselletso bontate bana ke batla ba tswe ditulong tse ba tle mo a kere ba etse ntho le lona le itsoke mo la itsoka tseba ke hlola ke le shebile ka jeno ke re maitsoka kae ha ke se wa bone hantle ke a bona ka pele ka mona fela morao mo a ke bone maitso a ke bone le itsoka morao mo ke a leboha le utlwile ke re tlo tsamaya jwang. So this time, this hour, itla ka mo. Re tlo nka batho ba babedi fela ba be shortnyana fela and then re tle ka mo. E mo le mong a batlang ho rera ha ke tlo kgetha motho o phamisa fela letsoho ebe o kena ditabeng ka pelenyana fela. So this time
ha o bine akere hore re tle re tsebe ho rera re le bangata ha le bine o kena fela ditabeng akere ke a leboha between individuals rather than a conflict between taxi associations, but we are monitoring the situation closely. AfriForum e hlalositse qeto ya lefapha la dikamano tsa matjhabeng diko ya ho kata lenqosa la America Leo Brent Bozele ka disamane bakeng sa kopano ka mora hore a hlalose ha pina ya Kill the Boer e le ho feteletsa maemo moketeng wa moraorao o neng o tshwaretswe Hermanus. Diko e bolela hore dipolelo tsa Bozele di hatiketse molao wa bodiplomate le ho nyatsa matla a puso ya maAfrika Borwa. Ha morao lenqosa lena le ile la hlakisa maikutlo a lona dikgokanyong tsa setjhaba moo le hlalositseng hore le ikamahanya le maAfrika Borwa a mangata a bonang pina eo e sena kotsi. Ha re lekola moruo re lekola ditjhelete horeng ena R54 papiso le dolara ya America, R22.13 ho ponto ya Brittany, R19.11 ho euro le R11.81 ho dolara ya Australia, ho ebaka $1.16 ho euro. Mebaraka Gauta e ho baka $5,183, platinum $2,190 ounce ka nngwe, oli etala ya Brent e rekwa ka $95.63 barele. Moahlodi ya moholo ya beile meja fatshe Mbuisele Madlanka o phepedise boitlamo ba hloho e tadimaneng le ditlolo tsa molao ditshebeletsong tsa sepolesa re ne hloka kadimo ya dikete tse R70 tsa diranta e tswang ho setho seo ho tlelewang e le sa dinokwane Vosmosket Matla ena ke ntle ditabeng tsena tsa hora ya 11. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya 12 mokgahlelo kwa o qetela wa Itlhabolle. Lesotho Lesedi FM. A ke moleng. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re ntse re hasaka wotloloha lenaneo la Itlhabolle ke merapelo re ka kwano ka kerekeng ya NG ke Dutch Reformed Church in Southern Africa mona Phahameng Bloemfontein tlasa boetapele ba ntate moruti motantshi Samuel Magele re mokgahlelong wa ho qetela wa merapelo ya rona me wena momamedi motle le wena hae mono le wena ka hara sepalangwang sa hao le wena kantorong ya hao mono rena le wena re ntse re dutse le wena me kananelo motlohi ngwaneso sebaka ke sa hao. Lebitso la Morena Jesu ha le ke lebokwe haleluya. Re se re utlwa Bibele e bua mantswe ana hore yaba Jesu o nkwa ke moya ho ya felleng. Lebitso la Jesu ha le ke lebokwe le o seng haleluya. Wa bona tshiu eo re phelang ho yona re lokela ho tsamaiswa ke moya wa modimo. Lebitso la Jesu ha le ke lebokwe hobane re tlo iphitlhela ha re sa tsamaiswe ke moya wa modimo qetellong dintho tseo re tlo kopana le tsona ha re tlo fumana tharollo hobane jwale ha re a lidwa ke moya hobane jwale ha re a tsamaiswa ke moya wa bona leeto la bophelo le na le diphephetso empa dumela hore leetong la bophelo o tsamaiswa ke moya wa modimo hore di ups and downs tseo tla kopana le tsona leetong moya wa modimo o tlo tsebo ho fa tharollo. Lebitso la Jesu ha le ke lebokwe tshiung eo re phelang ho yona re rata ho tsamaya ka maikutlo a rona re rata ho tsamaiswa ke bohlale ba rona lentswe la modimo le re mo kenye mererong yohle ya rona re se tshepe hlalefo ya rona ke yona matsatsi ana a re lokelang ho tsamaya ka moya wa modimo re dumele o re tsamaise re tle re bone lebitso la Jesu ha le ke lebokwe re tle re bone ha re kopana le diphephetso tseleng wona moya wa modimo ba no tshwere tharollo lebitso la Jesu ha le ke lebokwe re tle re tsebo o hlola Morena Jesu ha ke a bokwe ka
mantswana le a mang ke batla hore dumela tšhong ya o re phelang ho yona ho tsamaiswa ke moya wa modimo hobane phephetso tse o tla kopana le tsona o tlo di hlola ka baka la moya wa modimo o teng empa ha o ka tsamaya ka maikutlo ka tsebo ka kelello ka bohlale dintho tse o tlo kopana le tsona di tlo hlola lebitso la Jesu ha le ke le bokwe haleluya. Bomme le bontate e re ke dumedise ngoseng ona ke lebohe sebaka seo ke se fuwang ke rata fela ka temana e le nngwe ya sefela yeo ke binang o moratiang thata o morati ya thata ya ikentse motho wa pelo Phutheho ya modimo e ratehang mo dusing o mametse teng ntumelle o seng hona wa letsatsi lena re bue mantswe ana reng mo Jesu a nkwang ke moya mo a lekwang ke diabolosi teng ntumelle momamedi wa ka ya ratehang ke qale morao bukeng ya Mateu kgaolong ya 4 moo e bua mantswe ana reng Jesu ha le kwa ke diabolosi o mo nkela memanzala o mo nkela thoteng mo a mmontsha mebuso o re ha o ka nkgumamela kapa wa kgumamela tsena tse ko bontshang tsona mme jwale nna ke tla nka gore o tlo be le nna baratuwa ntumelleng ho seng ona ka ba ka hopola mantswe a Jesu kapa ka ba ka hopola mantswe ana a reng o nkgopole ya matla ha ke feta madibeng tshwara matla a ona ha se be se nkgatella tshepo ya ka e fela o nkgopole ya matla baratuwa re phela dinakong tse bohloko tseo batho re sa re letho ka lentswe la modimo empa ntumelle ke re wena o seng hona Jesu ye re buang ka ena baratuwa ke Jesu wa maoba le maobeng ya kileng a bua mantswe ana a re ke nna sefate sa nnete sa morara o re molemi ke ntate baratuwa ntumelleng re bue ka Jesu yenwa ha le kwa ke diabolosi bebile re balanyeri ya ba manyeloi a mo khumamela baratuwa ntumelleng re bue ka Jesu yenwa ya kileng a re tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang mme ke tla le imulla baratuwa re phela dinakong tse bohloko ke matsatsi a teko mo batho re sa reng letho ka lentswe la modimo baratuwa re a phela empa ha rena modimo ka hare ho rona
baratuwa modimo a re buang ka ena ke modimo ya sa tadiming bokantle ba motho, ke modimo ya tadimang pelo. Baratuwa pelo e mano, pelo e ka tsejwa ke mang, e re ke Jehova fela ya sebang pelo. Ke rata hore bamamedi hoseng wa letsatsi lena ha re a re lebile pasekeng ya selemong sena, ha re bue mantswe ana reng o nkgopole ya matla. Ha ke feta madibeng, tshwara matla ona, ha se be se nkgatella, tshepo ya ka e fela, o nkgopole ka Kriste Morena. Amen. Bomme le bontate, hoseng ho hotle ha letsatsi, ha re kopana le mme ya dutseng sehlekehlekeng, ya dutseng lefifing, mme ya bodutu, mme ya nang le tsietsi ka hare ho yena, o fihlelwa ke minathoko. O Jesu ya lerato, o ntumelle hle ha o hlaha difefo, ke thabele ho wena, o mpatle ka diatla tsa hao, sefefo sena sa diteko se be se fete. Baratuwa re kopana le mme ya nkileng kano, mme ya tsebang ho ya mangweleng, ya re ha kopana le batho ba tshwere tsa bona ba isa. O na le sefela ka hare ho yena, o re ha ke na seo kgahlisang, ke mofutsana, empa ha o ntse o sitsa ba bang se mphethe le nna jwale. O re mme le pelo le moya o tshwere ho honyenyane ho sa bonahaleng matlong a batho. O re mme le pelo le moya botho ba ka kaofela ke di nehela wena. Athe ke mo Morena Jesu a bonang teng, ha re ske ra isang borona hobane Morena Jesu Kriste ke morena, e seng wa ditshobotsi, e seng wa maemo, empa ke modimo, ke Morena Jesu wa dipelo ka Kriste Morena. Amen. Hanke ke boele ke le dumedise ka lebitso la ntate le la morali la moya o halalelang. Re kopana le ditaba, re kopana le ditaba mora motho o a kukuwa o iswa feleng ke e mobe e leng Satane. Mora motho ha kukuwa a iswa feleng ke nako ya lente bomme e re tlamehileng hore re emeng ka maoto, re ke re rapeleng, re batle sefatlhego sa Jehova se santsane se fungwanwa. Utlwa Satane ha a bua o itiele fatshe hore manyoloi a tla tsebe ho hakeletsa ya ba Jesu o yena o ngwadule hothi o seke wa leka Morena Modimo wa hao. Ha ka bua ka mokgwaki wo o re wena Satane tloa ho nna hoba ho ngodilwe hothi o seke wa leka Morena Modimo wa hao. Bomme le bontate ke nako ya lente, ke bua ka bomme ba thapelo, bomme ba o tshwara thipa ka bohaleng, bomme dikereke di a senyaga, re ntse re le teng, dintwa di ngata ka hara kereke, empa re dutse re shebile ha re rapele re batla Modimo ya phelang. Ke nako ya lente, nako ya bohloko bomme, nako ya mora motho ha na isiwa sefapano kgolokgoteng. Wena o ya kae? Batla sefatlo sa Modimo, nako e sa tse di fumana ka Jesu Kriste Morena. Amen. Ha ke dumedisa le nna bomme ba ka le bontate, thapameng e ntle ya letsatsi ditekong nakong ya lente bomme ba ka ba ratang. Ke rata lentswe lena la pele ha le fihla qetellong le re mpa manyalo ya na mosebeletsi. Ha ke tsebe wena na o sebeletswa ke mang, ka ba ka hopola sefela ka tsatsi le leng sa neng se binwa ke mme a latetse Morena Jesu. Se re ho fedile ke lesono, o go Jesu o ntshwetse le nna a kola se bina o se bina jalo ka mme ya mangole ka mehlale ka matsatsi ha di tsekwa di ntse di wata ba di tempa hatwa di thata re di jere ka manga mahetla a rona tse re sitwa ho di namola e ka re kene dieteng tsa Morena Jesu. Ha re ya mangole bomme ba go apela re ise molaetsa e mong le mong ke re kenya hae a lo bolela montantho tsa tsatsi lena hobane Morena Jesu re le gola ha le bua hatle le re manyoloi a nna mosebeletsi. Bontate le bomme
hoseng ha letsatsi re utlwa ha Jesu Kriste a le tekong. Jesu Kriste mora wa ntate Modimo ya rongweletsweng ke ntate lefatsheng ho tla lokisa, ho tla kata. O nkuwa ke moya nakong eo a neng a qeta ho kolobetswa. O nkuwa ke moya o ya sebakeng. Ha a fihla sebakeng seo a dula matsatsi a 40 a dutse sebakeng sena. A nkuwe ke moya jwalo ka nna le wena re sebakeng sena, hobane re nkuwe ke moya. Hoja ne re sa nkuwe ke moya re ka be re siyo sebakeng se. Morena Jesu ha atamela dinkunyana tsa hae, diabolosi wa mo atamela, ona a dula le dibatana, ho nona le dibatana mo a na le teng, diabolosi wa mo atamela. Bomme le bontate le rona ka mehla le matsatsi diabolosi wa re atamela. Mme wa mohlolohadi mo o dutseng teng jwalo ka nna mme wa mohlolohadi, kapa mme ya senang letho empa hoseng ha letsatsi ho bua ka mohlolohadi. Mme Makofa mo o dutseng teng o tseba hantle, ha ko sheba hore o tseba hantle hore na mme wa mohlolohadi o sokola jwang. Mme yena wa mohlolohadi yana a ikatametsa ho ntate Modimo a re le ha ke sena letho ke aya ke tlampe ke ntshe ditjhelete tsena tse pedinyana tse ke senang tsona, empa ke tla di ntsha ke di beya hore fela le nna o tshwana le motho ya kileng a tshwara Morena Jesu a mo tshwara ka qolo le yena ka disente tsa hae tse nyane a re le nna ke aya ke lo mmona Morena Jesu ya ba o dutse ke o seng ha letsatsi. Bomme diabolosi wa re leka, o kile a leka Jobo, monna Modimo a mo leka nka tsohle tsa hae. O seng ha letsatsi diteko di kopane le rona. O seng ha letsatsi dilemo tsohle e mong e sale a lekwa hoba a nke kubo ena ya kge a ikatametse sefapanong a sale re lekwa hobane diabolosi ha ba tlo re kopane le motho ya re bopileng. Ha ba tlo hore re ikise ho motho ya re bopileng e re tsebang hore maphelo a rona a matsong a hae. Ke hopola ka letsatsi le leng dilemo tsa ho feta ha COVID e fihla, dikereke di kwalwa, ha dikereke di kwala COVID e se le teng, yaba dikereke di a kwala. Diabolosi a roqetile a the ha tsebe hore ha tsebe. Ka nako eo re ne re sa ye dikerekeng, empa mohlolo wa o makatsang wa taba re ne re dula re mamela lesedi lona lena, re ne re mamela lesedi le re fa ditaba lonke ixesha isedi bese le mamela sifumana indaba kulisedi. Amen. ha ke lebohe hoseng ha letsatsi, ke lebohe mokgopi o ka hare ho sebaka sena. Ke nto itebohela mo maoto a ka a emeng teng. Ke lebohe ntate Modimo a kile a mphamisa a ntlisa kwano, hobane ba bangata ba ratile ho tla empa neng ba hlolehile. Empa ha ke mo ba ratuwa le metswalle, ke ka re ho lengolo le tswang le badile tsatsing la kajeno. Ha ke utlwisisa ditaba hantle, Jesu moya wa monka wa mo beha ka ho le fella mo ana a lo ipatla teng kapa mo ana a lo dukisetsa teng. Ha fihla teng Satane le yena a kena ka ho yena a tlisitse teko ka ho Jesu Kriste. Empa ne ka lebaka fela la hobane Jesu ke motho ya na tletse motho ya mo bopileng tlase lefatsheng a dula le manyolo ya hae a mo atamela a ntobatsa sa hae a mo sebeletsa. Hobane nna le wena ha re batle manyolo ya sebaka a nto re sebeletsa. Ha ke atla o tla ba motelele tsatsing la kajeno re bangata le rona re tshwantse re qopetse maleme a rona a nto hatsela, hobane re tla be re kentse monwana ka gare go sekotlolo se Jesu a ne a hlapela matsoho ka gare go sona. Ke a leboha.
Ha ke lebohe ke dumedise bamamedi bohle ke dumedise Lesedi FM ya emeng kwano ke Mokete Mahlatsane ya hlaya motseng wa Thabong Welkom kerekeng ya Gereformeer de Kerk botsamaising ba moruti Masilo le Tebele. Lengolo la hao ke rata lengolo lena la bobedi la Mareka mo o buang ka mohlolohadi. Ke tlalwa ke mantswe ka hare ho nna ha o bua ka mohlolohadi ke hopola mantswe a marena wa bobedi kgaolo ya bone mo e mong wa mosadi wa bara ba ba profeta monna wa hae ka mora hore a shwa jwale o ya ho Elisha wa mo bolalla hore Elisha mohlanka wa hao monna wa ka o shwele. Ke mona mo Elisha ha bua le yena o batla ke o etsetseng o na leng ka hare ho lelapa la hao. Mosadi enwa o bua ka dipitsa tse wa nang le tsona ka hare ho lelapa la hae. Ke mona mo Elisha a reng ho yena tsamaya o ye ka hare ho baahisane ba o kadime dipitsa ke tlo o tlatsetsa oli. Ke rata Elisha ha tata o tlatsa dipitsa tsena oli o re ikwalle ka tlung wena le bara ba hao. Ke rata hore ho lona bomme ba ka ba sekenyena ha re ikwalleng ka tlung. Re na le bothata ba bomme ba ntshang ditaba tsa malapa a bona ba sa tsebe ho dula ho kena ka hare ho malapa a bona. Dula ka hare ho lelapa la hao o je oli le bana ba hao. Motho wa lefatshe ha no o etsetsa letho o tswa ka hare ho lelapa la hao o hasa ditaba tsa lelapa la hao ha ya loka taba eo. Mikia ha bua hantle o re o seke wa thaba ka tsietsi ya ka wena o le sera ho nna hobane o sane ha ke wele ke tla buela ke eme hape. Mosadi ona o bua mantswe a sefelareng anti Jesu o na ntsa mpona ha ke lela jwalo a mpitsa re ke tla ho yena ke tlo fola matswalo. Amen. Amen.
Baratiwa le metswalle. Re nakong ya lente. E se bile ya mafelong. Re ntse re itima. Fela mokgwa o re itimang ka ona, nna ko ratang ke Jehova. Ha o bala Isaiah hantle, ho itima di Jehova ratang ke Jehova, ke ha o kgaola mahlahlela a bolotsana. Ke ho itima di Jehova ratang ke Jehova. O lokolla ya imeditsweng ka bothata. Baratuwa re batla ka diapara tsa rona. Re tshwana fela le di room tseo ho theng ho rekiswa, re sheba dintho tsohle di teng ka hare ka roomong eo. Ho rona bomme ba thapelo ke dipele, ke ditipe, ke Alice, empa ha re ya ka storeroom, ha re ya ka pelong, ha diyo tse batho ba di bonang ho rona tse jwalo ka dibipi tsa rona le ditipe tsa rona. Storeroom ha se na letho. Jwale lengolo la pele le ke le utlwisiseng hantle, mosadi wa mohlolohadi Kriste ha mo tadima a bona hantle hobane ke Modimo ya bonang dipelo, ya pelo e futsanehileng ho le hlohonolo ya moya o fumanehileng. Kriste a mo bona hore yenwa ha se mohlolohadi fela, le ka moyeng ke mohlolohadi. Ha o le mohlolohadi ka moyeng wa kgona baratuwa ho kopana le batho jwalo ka bomme ba thapelo ho lokisa ditaba. Ha e re ha o utlwa ditaba o bore ao o di sala morao. Mme wa thapelo ha o utlwa ditaba o bontsha bofumanehi ba moya wa hae, o a kgalemela. Ha di nke a di isa kwana. Jwale nakong ena ya lente ko re fela re etsa nthwena e ba reng change mzalwane. Ha o no ntse o tsamaya ka tsela e, jwale o tla change-la ka mona. Hape ya ha wena ntse e kgopame sebakeng sa mme e mo, jwale matsatsing ana a ska ba fela o sa fetola ka hare ho pelo ya hao. Ke lente ke nako ya boitukiso, ke nako ya thapelo, ke nako ya ho fana. Ha re fane ka tjhelete, re fana le ka lerate le ka ho thusa bonkgono ba rona mo ba tsofetseng dikerekeng tsa rona. Ho ya fela o ile o mo etsetsa fela ke arms, o entse arms giving, o sebeditse ho pela Morena Modimo. Ha re kampara tsamaya fela ka ho itima dijo ho ratwang ke Jehova Morena Modimo, re a itima empa ha se ho ratwang ke Morena Modimo. Letsatsi Tate Modimo ha re dumelletse ho tla ba mmoho re ba fumahadi ba ho rapela hoseng ka letshehare la letsatsi la kasheko. Re tlo kena fela ka mantswe a mabedi hodima mantswe a bomme ba ntse ba kgothatsang ka hona mo re dutseng teng re mametse ra ba ra utlwisisa hore mme wena mme yo kileng kano o fumantshitswe kolobetso 2026 ke tsatsi lena re tlo ihopotsang hape hore kolobetsong ya 2026 o nonolo hopola hore Tate Modimo ma o beileng teng a ileng a o sutisa Jesu Kriste wa sutiswa o belwa ka thoko. Ke hopola le monna e monjobo ya Tate Modimo a kileng a mo tlwellela Satan hore Satan a mo leke hobane Jesu Kriste ke motho wa dintho, ke motho ya ditlokotsi ya wa tlo re shwellang, ya a tlo re tsamaya matsatsing a hae mo etsa dintho tse kgatlisang. Jwale ke nako eo ka kolobetso ya hae le wena tsatsing la kasheko mo o dutseng teng ka seaparo sa hao kapa mo o dutseng teng ka pelo ya hao o ntso hlatsa washing kapa o ntso etsa mosebetsi wa lapeng, o tsebe Modimo o betse ka thoko ha se phoso, o tsebe Modimo o betse mosebetsi o, o tsebe hore Modimo o ratile ebe fela Modimo tsatsing la kasheko o tlo re lokisa hape ka 2026 hore lo tseba hore bakgatho ba hae manyolo a hae a tla nna a be ka thoko rona a re sebeletse hobane wa ja wa apara empa ha o sebetse ba o makalla e le lefatshe le bona mohlolo ka wena ke di makatso. O tshwana le motho e mong ya ikang o gola dikitikiti ka baka la hobane manyoloi a dutse pela hao. O se ke wa ikgesa, o se ke wa inyatsa mo o dutseng teng le mosebetsi o fuweng ona o thata wa o etella setjhaba pele kampone o lo kena ka re mosebetsi ka facing o ba o kopana le batho ba o sa ke ka re ha utlwisise o no tseba hore ke kgetho e Modimo o fileng yona manyolo ya pota
rapela onto se katisetso kinotse ba ofiela motsenwa tinyakalo for Jesus ki monaki waka ongete se modulo yamura tawantata onei lebopilo hoseng wa letsatsi baratuwa ba rateileng moreneng letsatsi le hlononofetseng bomme le bontate ke a dumedisa ke tla ke le fela ga ke na gauta le silivera sentle ke na sona se ka o kgatlhisang morena hoseng wa letsatsi re tlile re le bomme re titima re tla ka gare go tshebeletso ya go sengwa letsatsi gobaneng re tla re imetswe bomme ba o rateya e mongwe le e mongwe o tlile go kopa bomme le bontate ga re a re lebile lente e mongwe le e mongwe o tlile go leboa gobane modimo kilang o etsa ka gore le gore jale go sengwa letsatsi re lo itadima ga re a re lebile lente ba ratiwa ba rateileng moreneng wa ntlo ya kgotso ke tlo tsamaya le mareka motlang Jehova a nkuwang ke moya o lo mo lahlela ka gare go lefella baratuwa ba rateileng moreneng o na bina sefela se se reng ga ke le tšeke le mobe ke le ya kgesehang bomme le bontate e ka re o na tseba gore ga moya o mokuka o lo mo lahlela ka gore o lefella o lo kopana le diphephetso tse ngata-ngata o na re o sia diphephetso tsena mona a re moya o monke o mo isa lefelleng a lo gutsa a thi o lo kopana le tse ngata baratuwa ko o lekwa ke diabolosi bomme le bontate a kopana le dibatana le tsona baratuwa ba rateileng moreneng empa ka o lebaneng e le le mongwe a bophelo manyolo yathi a sebaka a teng a na le ena a mo fa tshireletso ka gare go maemo ao a na le go ona lefelleng baratuwa ba o ratea baratuwa ba ntlo ya kgotso ga re a re lebile lente dingata re rapela ka mehla ga re a re tadimile ntse re re modimo ka re o ka nketsa gantle moemong le e mo madutseng teng ga tswa ka gare ntlo ya gae o tse ba tsaya di seileng re seile diritsa re seile bakudi bomme le bontate re seile dikgotlakgotlang ka gare o malapa bomme le bontate ga re tlile mona re tlile go kopela sotlhe o kopele le sera sa gago se o thetsang ka mehla le matsatsi baratuwa ba rateile moreneng jalo ka mosadi ya senang letho wa mofumanehi baratuwa ba rateileng a iteta sefuba le ena ga bona barui ba ntse ba nehela a inehela ka nthonyana yeo ya neng a itshwere ya o qetela bomme le bontate a re le nna e tle re ga ba hlononofatswa le nna ke tle ke o hlononofala ya re ha Jesu a mmona a le polapolokelo ya matlotlo ga barui ba ntse ba nehela a tadimile mohlolohadi enwa bomme le bontate mosadi wa mofutsana e ne e ka re ke a mmona le maemo a na sa modumelle maemo a na sa modumelle ka nako yeo o na kgeseha a tshwana ka letsatsi le leng le Dafita bomme le bontate ka gare go naga baratuwa ba rateile moreneng jwale go seng ga letsatsi ga re lo gopolang mo re weleng teng re lo rapelang
ka matla ha re kena pasekeng ena hore re tle re leleke diabolosi ka letsatsi le leng modimo a re ho yena tloha ho nna satane le rona bomme ba o rapela bomme ba thapelo bomme ba matla ba ile kae bomme ba thapelo ba matla be reng ha difefo di tla le rapela tsohle di lo sutha ka ba ka hopola bomme ba kgale ba ratuwa maqheku a kgale ke hopola maqheku a kgale re tshintshile dintho ba ratuwa ba rateileng e kare re ka ikokobetsa ra lo kopa kgotso ra kopa lerato ra kopa boikokobetso ka Kriste morena amen mandibulele elixesha endilifumanayo ndithi unabantu bakho ngamaxesha wonke Thixo uThixo uthathwa ngumoya uya entlango maka yentlango ujala insuku ezingamashimamane uThixo uyalingwa uyafika uSathani uyamlinga uthi ubaho apho uthi uyindlala kudala uhle lapha uthi kakathethayo uthi ayisosonke sodwa esingasukisa umuntu bantakwethu siyasijonga emnqamlezweni sininzi izilingo ezilingwayo ekuhlaleni kodwa ngamaxesha wonke nxa uthembile uthemba uYehova usibambezela kuye sizawugqitha sigqitha komoya thethwa ngumfazi womhlolokazi owomhlolokazi ihlwempukazi babekhuleka bonke abatyebile izityebi kodwa umfazi womhlolokazi wathatha iipeni zakhe ezimbini wasibeka etafuleni ngalo lonke ixesha uYehova bemjongile wathi nguyena okhuleke kube gqitha bonke bantakwethu siyemnqamlezweni sinamithwalo siyasindwa siphethe imithwalo sizokothula imithwalo siyalingwa ubusuku nemini ekuhlaleni apho sihlala khona isilingo zininji kodwa kawuthemba uYehova uphepha ngaye kukulungileyo ungathembi abantu mawusibambezelayo ngomqukuphelo wengubo yakhe sonke sizolunga ngeKristu inkosi. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ho ye 20 pele hora ya 12 me o ikisetswa ka botlotlo ke SABC Sport. O mametsi itlhabolile tholwana moletsane le maneileng le tuka. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ho ye 19 pele hora ya 12 di wele ditaba mokgwa o keneng ka ona ha o no kena ka haro sebaka sena ha ke tshepe hore ke mokgwa o tla tswa ka ona ha o tswa mona ka mora mantswe a bomme le bontate a weleng tafoleng jwale ke nako eo ke ileng ka e bolela hore ha nako e dula metsotsong ena re ya horeng ya 12 re a tsoseletsa re tsoseletsa moya momamedi ya lapeng tsamaya le rona re tlo bina fela re kene pasekeng hona le bontate ba emeng ka pele ho rona kwano ke bontate ba sehlopha sa amakholwa ba tswa ka mona ka Welcome ke bona ba tlo etella tsoseletso ena pele bontate ha o tshemkhukhu
kumnandi kubala. Umnatu bambona. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ekare ka skera tsamaya mo mamedi. Ya, ha utlwahala. Mo mamedi metsotso e meraro pele hora ya 12. Re fihlile pheletsong ya merapelo ya rona. Re tlo kopa me Mamoruti Kofa hore kwalla mosebetsi ona o motle ka thapelo. Bomme le bontate re rata ho le leboha ka boteng ba lona kwano. Le wena momamedi ya mametseng o le hona mo mametseng teng, re a leboha. Re fella mona ka mosebetsi wa rona. Mme Mamoruti Kofa re kopa o re kwalle mosebetsi mme ka thapelo. Methuli ke a leboha. Methuli ke a leboha le moka o tsamayang le ona. Le re tseise letsatsi. Bomme re kganilwe ke moya ho ya lefelleng. Re le mafumahadi a merapelo. Re le bomme ba thapelo ba kile mang ka sefapano. Ho tlameile hore moya o re kganne hore re lo lekwa bomme. Ho no tshwanela Methuli hore re ise lefelleng re lo lekwa hore Jesu Kriste manyolo ya hae a tla re kgakeletse. Ha ke tloha bona me ya tout qui se disait, c'est et ça, ra leboha ntata rona ya mahodimong o re tsamaisitse ho tla ka lonya mosebetsi ona modimo wa ka wa dula hodima maleme a emong le emong modimo wa ka ya keneng ka go sebaka sena modimo. Modimo ga o leboha ntate tsohle tse re tlile modimo di re imetse ntate matla ohle thothonyana e mme e molemo modimo wa ka a na e jere ntate matla ohle na nakong ena ya lente modimo re kene ka ho sidiba ntate matla ohle re ga lahla thothonyana tsena modimo wa ka ga di lahla re kgona ho kena paseke modimo a lokileng modimo re ba ba le go sireletse ntate matla ohle re mohau wa morena rona Jesu Kriste kopana le matshiso moya o hallang di tsamaile ba tsamayang di sale le ba salang ka Kriste morena amen. Hora ke ya 12 re fetela moifong wa ditaba wa Imatlafatse.